Ofisa munene muvyani wa uiti serikali ni akaunti ya Kitui Angry Kamba ni waikithia kana umiwa ndawa ni withitwa hospitali ni munene wa Kitui Rifaro. Otondo Onesmus Chalo kuelezani kana muvya wa uiti Kitui yu ni wikite matambia makusia sikota ii kwa kuikia mitambo ya kusisya ndawa ovamwe na kuikia mia mietu kwa athukumi masibitali alama kwa tangana na ndawa. Etina watho kwa mima sibitali munene wa Kitui Rifaro kukwatikana mang'ete ndawa kuma sibitali ni usu avisa munene na ola ungamite ndawa serikali ni akaunti ya Kitui Angry Kamba no ekithekana atho kumia sini manasembete ndawa kuma sibitali ni uwa Kitui Rifaro na indi ukunikili no wende kumathiana. Kwi wiki mudelu kakwatie ndawa mbingi kuma kwa shirika yetu wa Meds na twatavya andu maitu lakini oto katika harakati hizo kuneo na ungeiwa wa gloves katika hospitali na nduhala mananyete mondolo na kunosete packets sia gloves ana kwatwa ni polisi. Kamba iweta kana muvya wa uiti no wasakiko ki kwa ovotho na mivango ya kwikia ndawa sionthe mitambo ya kompyuta no kana kumanyike undu siendee na kutumika masibitali ni uyotho ola weta kana kiini kiusia kwa ndawa hospitali ni kwisila nsia sia thukumi. Ithi ni tuigite mikakati ila nisio kethia tukezo kitia andala manama mite kwa sanda wako kwitu hospitali kwata mundu no lazima atwawe polisi na atwawa yela na atwawa yela ithiti kwenda ainyake kana ithe mukwambia tu kuna simu metu atumia mwana wo kuni twende na mikakati yesu ya ku make sure kwa hospitali situ twikite even security yani na mtu uko manaso na agencies like DCL kwata mundu withe niwe kwandini nikana ni example kana mubwana musio kwandu ala makunge makwenda kuosa andu ala meka loko kaasa withe ni ba kwata no atoa kama no weta muthuko mwontho kukwatikana aikonyana sieko sia kuyenda wako hospitali ni baundo muvya wa oitu vivikiana kumuteteana kwa mukelanyo wake eweka vala wamyoka nyuvi kuya thukumia la miotongeti na muvya wa oitu wekana mituo taisu akaunti ondo nice ni tuikite mitambo nitunavo ya computers kwa hospitali situ sionzi 14 na netu thoye sindizi kuitwa tablets kana to computer latu nini kana withe nitwekea mutambo waku sisono ndawa situ sikatumika katika hospitali ati ndawa sisioka mitambo esi ikethwa na information kana uvo wa mundu etha mundu no aitokeza twa pingwa mitambo ni tusu ile ingi mundu kwa hospitali tika ndate mkolasi ya kadi ya kuiva ukona information ya kio ndegu athukumia atari mwana kwatwe masembete ndawa na vala manavikiswa koti na yuko nikilino wende na kutwaiwa vala langi mena mitwe ya ungiwa ndo hospitali imaende na kumanzwa tuvangite mbaimu wambe withi hospitali situ si maana tatu na miongo eli na dhanza tu sionde ndawa paingwa ndawa sionengano kitumbo sinengano kwisila mutambo wa kompyuta na nitu kuliene nzima itu tushirikiane pau mundu ndawa ino nisiambeza sienu nitu tuyathuko mmenyu. Before Tevlingwa Muvomo Tongo TV, Nito Onesmus Chalo.